MeghalayaPost.news. Ka Regional Institute of Advanced Studies RIAS Music Center neka jaka kaban ai jing hikai halor kaput katem badru kaban ai jing hikai shiki samla hakalan pulih komputer kabadon hapo Nongpoh Town Complex lapli pai bakno mentara sengi dau bak Maria Home Kharkrang u Officer IPS bala Shongthait baru bariru nong aikitin ka BJP hapo ka jela Meghalaya hakane sengi lai don langru dau bak Kraubok basayamot Vice President ka BJP Meghalaya nyangta ubak skambor lang twet Managing Director ke RIAS ka Madona Sengkli Sekretari ke RIAS, Dr. Taira Suting, Koordinator ke RIAS, Kinong Elam Senong, ke Nongpoh, Kisamla ki balik pulih, bat kiwe-kiwe. Lapan kedua hang ne, baya ke RIAS, lasdang mentrekam nadu usnem arja kapra, hakaba nalor kakam man ajing hikai, hakaput ketem, la airu ikijing hikai, kisamla pulih, hakalan komputer. Bat kumbalong mentah, kidon hadu, kumba khalai sepangut, kisamla, kibayo ikijing hikai, lembah ketiga selem ajing hikai, ya kisamla pulih, hapo Nongpoh. Nama tertim kam numkut tang ini kamera berit tang ni. Kejengkel ku jung play hi kan sapenong dengan center dengan institute bahkan dan ke permanent campus ke Jongki. But kalau kaya basu kemen bahwa dalam tak permanent campus lagi inauguration of music center ni ru at least India dan betul. Mengam artatin mengenai music center kan sapoi syak kata kekedan kaba ngatrai mengapa pimetang empat nak mudul. Berkata kalau nak cerita sistem jengi Managing Director i bas kem sweat i kong kumjo but ki no hikai kam tam ki bai wan hang ni ban hikai pi ngai ku blei bas kem bala invite ngam ni don bentalang hang ni i don ni ba crowd di perlo junga ju political party i don i rang basnong mene bas kem yong nu yong rang basnong i pajuan ban kabi khon juan i paseo i ngam tan yong bai wan ba Kharkrang ta dai wan ta ski askel kai Eastern National Kumjo and the Pilapoi Karta kat ni kan sadon kapor bagi bring klipi. Do you have any regrets in your life? Ti yang mentang sadap repose next month. But bun ki set kli na mga retire mentang la siyang Rias na police department. But ki set kli nga, do you have any regrets in your life? Kawai ka regret mga dan. Kariba nga kam le ikay mentem. That is one regret. But hadu mentang nganai ik ni kena ni gidong ba bakat ni bikitem. Ngase sengo benut bebelai boros katangam jule bedikai mentem. Bar ngatai dai bas kami kloi ben semenga mu student ru kloi ben wanang ni. Naman belai ba music is such a thing. Kaba pimla mudur ba how much confidence it can give you. Ikun ikseu jonga idang san snem kerta, isdang mele piano lessons apoi idang san snem. Mencisngi ngile kadon atli program bi mentai la don class nem kadon atli ko program ba ile mi ko bi piano recital la po State Central Library ang tai but ko bi de drama de bi ile ang te ko line mer kaju ko singi back to back but in the year to I mean the amount of confidence bi don ipik long bi trust nem karta mentai ngi gi bala he ru ngim num don confidence ko mi don bi but this is because she start learning music at very very young age. But ngapen seluruh PBD ki kon samna nang bon kerta khman jupi learn music. I'm telling you, hoy kata ka puli ka dangli ka don kata pina puli pina ya chakman jup puli jupi lada pinang kumnu ben bati ka por ka jongpi kamnum don e kata bum don por bun sin ni ai daw don por haple kan ti hapuli haple ni tai re lada pin cut down ya ka por ka jongpi ba pi pulut ka mobile जो people pay YouTube and pay gini kita and spend some 1 hour 2 hours but let them practice music. I'm telling you the confidence level to you can give. Balik aku train a lot confidence level. Mar bon sin ni ju laragia ni tungku bagi break menabar kamtam na mainland India ni so mingilong inferior yaki. I'm telling you you are not inferior to anyone. Piklam long inferior dalile ru bani nujor kibai dari tang ber khoi ke sngo bar kumno ba pinora ta complex ala de ba pin sngo long ba pir kan am kibai kalong da jing nang da jing tip to pi hagi bun ru kom
Kamde atang ka pulie, rap pinang try meta pi bit benda computer, pi bit benda music again. That is how your confidence level can grow. So don't concentrate tang ha ka pulie ke pi and then go namata gini giwi extra curricular activities biki on, but take it up. Skill development we le bas cam near. Na chuai muksa, upon one IT prison, iwan ibi kena nga, in fact ni dan kam kena menteri po office. They tip itai bi kena iwan, taka jing po sam ke but iong la pass master degree. Ang pagi mark sigi pagi babit ra kin rup san kin new post da. Nakli tang ni bi kling on pinang computer iong ngam na. Ngong to da like you ngan sa tip pi. Ta ba den ngom long. Next day, kawan ka kena bakat dah pass class 12. Ngakali ngom pinang computer ko nganang ngates ka, she was very good in computers. Then ni appointment letter and she was employed. Kay mga mun ong pi, kalong kumni, it is not the degree of pi whole of pi. Kabala ban penyarak pi ban yok kam de kabul. It is a skill ka pi dan pi. Ka master degree of PhD din jong pi, kamnum yarak pi kata-kata ban yok kam as much as skilling. People on the YouTube channel, just go through, study, kumno ka China progress, bonong most developed country, hapo pertai mata. 40 years, 45 years back, China was one of the poorest country. And they hangto, ka one ka new government, but ka penslur ya ki kena samna kumpi benda skilling. And overnight, ka change ka economy to China. Naman mata tangga education lani ka taka PhD lani ka doctorate mapi bat kam dan jung toilet am not skilling. Ngapun sluri pi please shimmi ka kabu kabai ba scam mina set up a institute ne pen sluri ki big way ru bakin one ngani institute but when learn ang ne probably hadi nang ne pila nang learn to come higher level compare kata andre 100% I can guarantee you that api bit Hagari Institute Pindum Doka. MeghalayaPost.news